tata pheke ko kopa o mphe tšhelete ka because ona tša nna ke divorce tsa le monna o nana ngwana next year o ya ngwana next year o ya university ko mo isa ka tšhelete ke sena tšhelete nna ke divorce le ke monna ke kopa tšhelete ka no hlala kwenzekeni ubaba ngishayile baba hawu baba shuta manga into zakho umuntu omdala ngiyaxolisa ukuthi ngithi namanga ngiyavuma baba shuta uphosisa into zakho ukulamba baba wami ukulamba ngamusikena baba bangaka abantu bangaka obayenze lento umuntu omdala bayi-3 baba wami bayi-3 ke rekile koloi ya ntshwene Polo Classic so ntato be ke bua le ene ko Facebook ka re ke mo romelle tšhelete ka account number ya hae ka mo romella ka account number ya hae ntate le dololo ha sa tholahala mo phone ha sa tholahala kae mara di phone number tsa ga ke mo founela sa mblockile ha ke sa mo thola ntato Molweni mandizibulisela lapho kuninonke emakhaya lami igama ngu-LAVAWS pronounce lovers inkumkani abandaziyo banibiza ngo-Mr Nsokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele usisi lana usisi uthi unengxaki onayo uke wazama ukuthi ethenge imoto somewhere bamdlala nje ngendlela ongayazi ucela nje ukuthi iJozi Bicycle ingenelele sathi sisi wami ungawari sakhawuleze sifike lapho sikuncede. Mama kunjani? Likayi papa? Ngiyaphila nami umuntu omdala. Ngiyazi ukuthi bese sancokola mina naye kancinci efonini before sifike la siJozi Bicycle yabo. Kodwa bengicela nje ukuthi umama esibrief esho ukuthi igama ubani kwaye ke why Jozi Bicycle la namhlanje na papa ka lebitso ke refilwe ne ke ile ka batlo reka koloi ne so motho teng ke mothotse mo Facebook ne only to find out ke mothotse ka chomi yaka ke reka koloi and then ke batla Polo Classic so only to find out ka ntsha are ka bua lene mo Facebook ntato ka mothola mo Facebook ka bua lene ko Facebook ka mo deposit a re kopa ke mo fe deposit ya 20,000 so then ke tlatla ke mo fa balance after then o tla nna I'm update jwalo so only to find out ntate how ke ntse ke mo phone ntse responda hantle mo phone understand so after ntato ke fetse ntse ke bua lena a ba re ke tle ke tlo mo fa balance re kopanele ko Pinoni ha ke fetso a re kopanele ene ko Pinoni ha ke fitla ko Pinoni ka mo fa balance ya ka ha ke fetso mo fa balance ya ka ba re then o tlatla a tlo mfa koloi re tla kopana kae ya amfe koloi ya ka only to find out how ha ke tlamile ke kopana le ene hape gore tlamile re kopane amfe koloi ha ke tlamile ke bua le ena ke ntse ke communicate le ene ka Facebook after deposit ke communicate le ene ka Facebook ntate le dololo ha sa tholahala mo phone ha sa tholahala kae mara di phone number tsa ga ke mo founela sa mblockile ha ke sa mo thola ntato so only for the tšhelete ke mo deposit ke yona ke thotseng ko mosebetsing ha ke fetso fela ke mosebetsi ko ne ke sebetsa teng ko BMW so only to find ntato ha sa tholahala setsang ene le bana ko sekolo le monna ke se ke ka bana ene ko ntlung ha sa mpatla ibile sa tsentse le divorce ko ntlung ke la bona so nna ne ke kopile gore le tlo nthusa gore re batle ntato re mo thola amfe tšhelete ka o rampe refund ya ka ke thole tšhelete ka bego amfe koloi eo because ke tryile ke ile maphodiseng ke ile kae ntato ha tholahale so ne ke kopa re ba tshwao le ke kopa le nthuseng re thole ntato a khonompha and refund tšhelete ya ka because ke ne ke phela ka tšhelete ene ga nne le gore nkebe ke ntse something ka no ko ntlung ka rekela bana ba ka dijo ka yena re ke etsa something leng gore re ka etsa something else gore ka tsenyetsa ntato ka letlapa wa bona so ntato ke kopa gore le ntholleng ene re ke re mo thole ntato a ka mphetšhelta ka please because it deserve ukuthi ube nemali yakho mama phela yakho le mali nokuqala no angiblame wena mama yakhe ne lapho ku Facebook man iqala ucommunicator ngokuya wazama ukuthi mhlawumbe ucele ama personal details wakhe njengento efana nokuthi nikhulume ku WhatsApp nge-video call na uzoba sure ukuthi vele uyena lo muntu okhuluma naye uzoba umazi watseba papa o itse gate wa fatlega ho le motho ne dato ne ntse ke communicate again o ntse fa hana keng a re ne re sa khone bua ka video call ntse ne re bua ka yona ne re bua ka WhatsApp le Facebook hona ne o mblockile anyway a ke sa mothola ke sa thola ha sa thola mara ya WhatsApp ke na le yona o mblockile ko WhatsApp no mama yazi iphutho lenzile yena uba for lona masikhuluma ngaye wenza iphutha lokuthi lapho ku Facebook le account osinikeze yona uthe makayivule ekuqaleni wafaka iprofile picture yakhe yamampela
uyabo yiko sikwazi ukuthi thina ngendlela ukuthi simtrace ngayo ngoba ubona uMr Jones engekho la manje sisebenzise leya picture besinayo and nama details obekawavule ngayo leya Facebook leya wavula ngama details wakhe wamambela libele ukuthi mhlambe le account uzobuye efuna ukuscama ngayo abantu as time goes on yabo so siye sambamba kanjalo wena mama ke ngoba ubona uMr Jones engekho la uthe sizomthola ngaphambili yabo la ongathi utholakala khona lo mfana lona obusy ngokuqola abantu yabo ngalebuga papa thata ngalebuga thata because tšhelete le nkebe ke ntse something ke yona for bana ba ka because ngwana ka next year o fetsa matric o kile bona tlamile ke morekele dintho tse tlamile di tlhokagale ko sekolong kile bona so at least or nkebe ke ntse something ka bulela ntata ka letlapa bona no ka reka koloi at least so ne ke kopa gore le ntholle ntato please ke khone o thola tšhelete ka ke bona gore ke tsang ka yona at least ha le lore mebile ne ke jile ga ene go le betere than gore itlotshwa ke scam no ngiyaxolisa wena mama ukuthi izifike lapho yabo kodwa ngiyacela nje ngiyakukhuthaza ukuthi ngiyacela from now on if kuyenzakala ukuthi mhlambe kube nento ehalelayo ifunayo mamakhe mayingabe uzoyithola ko Facebook ukugcwela ama scammers amaningi yabona nje i-social media igcwele ama scammers amaningi especially mayingabe uyabheka iprofile yomuntu uyabona ukuthi ayikho ninsi into elapho njenga i-account yalomjida lo bawuthi mawubhekisisa kakuhle bekunesithombe sakhe kuphela leso wasifaka makavula i-account the rest begcwele imoto nje nalezo imoto uyabona ukuthi imoto edownloadwe i-picture from somewhere wabuya wazoyifaka lapho ku Facebook uthola ukuthi i-picture yemoto yomunye umuntu eyathengwa kudala yabo so ngiyacela mama ukuthi in future ngiyacela mayingabe kunento oyifunayo amani uye kuma second hand shop yabo la wazi ukuthi mayingabe kuyamoshakala uzophinda ubuyele futhi ngoba lapho kusuke kukhona into efana neslip yabona into efana nale yebo ke a leboga papa ne ke kopa gore le ka ntholla ene ka speed ge nka le leboga le ka ntshwe nka leboga nkane le ga ka mpha deposit ge ke bona gore ke etsang ke le leboge the way ke leboga nka teng because sona ne ke monna ka re mo processing ya divorce because of this no asizozama nayo ubaba uthi sikhulumisane nayo yabo ukuthi mhlambe bese uyenza izinto in a hurry awuzange wasayicabangisisa kakuhle ukuthi mhlambe izobuya imoshakale kakubi phela ngeke nize niluze imshado yenu ninexesha lingana chatile no baba rena le 2 years no uyabona into iseyinhle nje isayiqalela mama engabe seyizomoshwa izinto nawe ongazazi and izinto nawe that you can't take control over uyabo njengale situation enibhekane nayo manje akusiyi situation ukuthi manje ubuwazi nawe ukuthi mhlambe izogcina seyifike la ifike khona njengamanje boyitshela ukuthi izinto zizoba simple quick and forward uyabo no akuna stress mama no skemile ke na le 3 years ntse ke rekile koloi eo o na le 3 years ka ke na le 3 years ka ofela skemile and since then ke motholi ke re ke try mapodiseng ke try kae mapodisa ba re ha una evidence eo elong gore o itshwere le gore maybe re ka gone go thusa ka yona ke la bona but biyazi bekumele wenzeni ma ngoba ushilo ngizwile mangikubuza masifika la ngithi ma ngoba uthe ubathumele ku account amapodisa ke athatha le statement sakho sokuthi uthumele kule account ngoba i-account iyavela lapho uthumele kuyona wathi chaza nguyenze leyona iphutha libe lapho ma yabo ukuthi bebezo tracer easy njengathi ukuze si-trace manje sibone ukuthi singamfumana kanjani lo mjida sisebenzise lezo zinto ezifana nama account wakhe le account wathumela kuyo le ebeyigcina ngo98 ekugcineni sisebenzise yona nale sithombe sisithole ku Facebook ukuthi si81 no 2 sibone ukuthi singamthola kuphi lo mjido yabo no thola hits yena sekatholakele ngoba sisuka la bengisafuna nje uunderstand i-story qala siyongena emotweni siyolanda Mr Jones la ngoba bathi kwelinye ikasi lezansi yabo okay nkaleboga gagolo bagolo okay no stress umuntu omdala bengisacela nje ukuthi Mr G ngicela ngizonithola lapha emotweni ne yeah okay guys so into soyenza njengamanje sizoshaya imoto siyojoyina uMr Jones ngoba simthumile ukuthi esimele ngaphambili samnikeza nawo wonke ama details la ukuthi besifunana naye lo mfana sibone ukuthi le ndoda singayithola kanjani sa tracer ke kuma accounts number wakhe ukuthi somthola kanjani sabona ukuthi ama account number le account number umama wathumela kuyo iyalinka naleli gama elilapho ku Facebook khawo yena umfethu wenza imistake yokuthi upload ipicture yakhe yamampela kule account I'm sure
sekayixelele ukuthi one day uzojika ebe ngumuntu oqola abantu imali wafikela ulo sathani kanti akazi ukuthi wenza iphutho lenzile lapha ungalinakanga ukuthi thina sizongenelela ngalo. Ngiyazi guys ukuthi abaningi banokuthanda izinto ezicheap. Okokuqala iPolo brand new is like 500,000 500,000 and manje mawuzothola iPolo ka 45,000 ngoba usisi uthi bathema ka deposit i20,000 babuya bathi deposita sizothola ibalance ye 25,000. Umbuzo wami oqala ukuthi iPolo mawuzoyithenga the whole Polo uyithenge nge 45,000. Okokuqala leyo Polo kucacile isazokunikeza izinkinga ngoba ngendlela echeap ngayo and ngeprice yePolo kuyabonakala ukuthi khona ama damages akhona even though if yonke lento ibilogist. Umama bezojika kusasa sekasibhalela imessage futhi la ku Jozi Bicycle uthi ngathenga imoto emuntwini kanti ifile. And okwesibini ungathenga imoto angisho ukuthi ama social media are wrongs for ukuthi ungathenga izinto but i social media yomuntu kunendawo la ereta khona ipage or iaccount yomuntu ukuthi vele abantu bayireta ngama stars just like Bolt nayo yonke lento ukuthi mangabe ugibele uhamba kakuhle kunendawo la oreta khona ngama stars obonisayo ukuthi ibizwa ngama reviews leyo nto la ebonisayo ukuthi le page leli abantu bayalivuma ukuthi vele liyayenza and abanye abantu bayasho nabo ukuthi bake bayenza leyo nto. And kukhona into ebizwa ngo Google guys just in case you wanna find out about a certain business mangabe ufuna ukuthenga abantu ufuna ukubona ukuthi le company legit vele uye lapho ku Googleish kuqala uyigooglishe kuqala ufake lelo gama le company ubone ukuthi leyo company is it legit is it on the internet is it ungakwazi ukuthi uyitrace nama engabe uzithola so senkingeni. So ngiyacela wena mbukeli lapha emakhaya ukuthi ungayindawo uhlale la uhleli khona thina sishaya imoto siJozi Bicycle so join Mr John that side sibone ukuthi sixoxisana kanjani naye le ndoda eqola abantu ngoba ngiyazi umama is not the only one or i victim yalento. Ngicela ungayindawo wena mbukeli uhlale la uhleli khona and I'll see you just now. Have I could say hey siyazula la sazi ukuthi siya okay konje ubuthe sizomfonela ne what's the numbers. Okay guys so Jones bekathe masibuya la endleleni uthe sofika lana simfonele lo muntu ukuze ekwazi ukuphumela ngaphandle ne so yeah ithi samuka umthinta ke my good say sibone ukuthi kwenzeka kanjani la. Hey, asithemba ukuthi he's gonna come out, my good say. Let's just hope. Oh, you are bracketing. Yeah, please bracket. Just in case he comes. Mama, ngaza this side. Hello, Putin njani? Siyaphila njani? Siyaphila, Khurman. Ubhuti uThemba lana man Nesto. Angazi ukuthi ubaba ukhona endlini. Bekukhona omunye umuntu lana othi udayisa something ufunana nawe. Ubaba ukhona la eJardini. Oh, nikhona la eJardini? Sikhona lapha eJardini. Okay, muntu omdala ya mawuphuma nje usiya indlu lene ku left S2 from la eJardini la kwakho. Yeah, yithi ubaba uNdlovu lana. Manje uyanifuna. Oh, ubaba uNdlovu. Yeah, ubaba uNdlovu wala nesto. Oh, ngizosolela ngiyaphuma ngizongibheke. Okay, akuna stress. Okay, ngiyaza manje ngiyabheka. Okay. Cameraman awuyifihle baba. Bamba. Waphoyisa yini manje? Yenze wena uyaphuma kuphi? Bengithi yakubaba uNdlovu. Uyakuba uNdlovu. Uhlala khona la nesto. Uhlala la next door. Oh. Manje ngimangela manje sengibona amaphoyisa manje ukuthi kwenzakalani. Oh hayi baba siJozi Bicycle thina umuntu omdala. Yebo baba. Yebo. Umama uyamazi ngicela usondele ngapha mama ngicela usondele kumina. Umama uyamazi? Hayi umama ngimazi. Awumazi? Hayi angimazi mina lo mama. Uyena uyakwazi ke umama. Hayi angimazi mina. Athi ngiyenzeni mina? Wena usebenza ngani umuntu omdala usebenza kanjani? Hayi mina ngisebenza ngeimoto mina baba. Wenzani ngeimoto? Ngiyazikhinika mina imoto baba. Uyazikhanika? Awuyidayisi? Angidayisi imoto mina ngimazi mina lo sisi baba. Umuntu omdala
ke tšhelete mo ntshwene mo accountong ya hae ke deposita tšhelete gore ke batla pholo classic ke go tshotse ka Facebook ke mo tshotse ka chomi yaka ne ntse ke bua le ene mo WhatsApp le mo Facebook go na ja sa mblokile a ke sa mo tseba gore kae tšhelete ke yaka ke go ba tšhelete yaka go na ja monna ka wa divorce ka baka lao ke go tšhelete yaka ke go ba tšhelete yaka. Okay bona yazi ngibona akusiwena lo ku Facebook akusisithombe sakho lesi akusiyiprofile yakho le ku Facebook. Hayi akusimi. Ha umuntu omdala akusiwena lo. Hayi. Ngiyasangana thina siyasangana mhlawumbe. Bathi ngibone baba. Hayi akusimi baba baba. Oh sure. Sho hayi. Yena. Akumthibi. Hayi. Hey usikhathi onixwela. Akuthibi. Umsiseni la ngaphakathi umsiseni kwakhe. Umsiseni la kwakhe. Umsiseni la. Akumutsibi bontate muthu. Mama ozala. Akumutsibi. Umuntu omdala. Okay. Kune proof la umama usinikeze yona bese ngilibele. Ungisendele on this phone mama leya. Is it on this phone Mr. Jones? Well, one sharp. The proof of payment. That proof the 20,000. Oh, it's on that phone, ne? Yeah, please show him ukuthi it's not his surname. Akusi account number yakhe. Usho manga siye yakho. Akusiyami, akumutsibi mina. Ikai. Wena uba ubani kanti? Hayi mina ngubaba uPheko mina. Akusupheko lo kubhalwe yini kanti la? Akusima kungazi mina lo mama. Oh, initial igama lakho ubani? Akusu lo T Pheko akusuwe lo. Hayi so le mali why bengena ku account yakho? Azange mina ngithola imali e-accountini mina azange. Azange ngithola imali e-accountini abantu abadala. Next baba ngazi next angazi angimwazi nalo mama. Kanjani ungazi? Azange ngithathe imali yakhe mina. Mama woze ngapha ukhulume nomuntu. Kanjani ungazi ni? Ntate ke go batšhelete ka ntate Akukoloti. sendile tšhelete ke ntate Pheko ke mo sentse tšhelete ka re ke kopa gore a ke batla koloi ya Polo Classic ke go tsotse ka chomi yaka ka kopana le wena ka bua le wena mo ntshwene mo WhatsApp ke go bolela gore ke batla koloi wa re tla kopana ntate Pheko ke kopa o mphe tšhelete ka because ona tša nna ke divorce tsa le monna o na ngwana next year o ya ngwana next year o ya university ko mo isa ka tšhelete ke sina tšhelete nna ke divorce le ke monna ke kopa tšhelete ka ona tša go tšela tšhelete ka le bofidi bofebetsa hao ke kopa tšhelete umuntu omdala bangaka abantu baskemayo ngalendlela iskema ngayo. Hayi mina ngakaskema abantu baba mama. Hawu kanti umuntu omdala yazi unentshebe ehloniphekile futhi ubuyela nje uhloniphekile kanti wenza amanyala. Skelo mama la Mr. Jones please ngicela uxoxe naye lo muntu ngathi is taking time. Please go talk to him. Go talk to him. So baxoxa nawe endlini yakwakho mhlawumbe uzo understand manikhulumela endlini ngaphakathi. Hawu uyenza imistake wena baba waye ungazange wafaka yakho le account oyifakile ayi yazi amatsha ucabanga ukuthi uzophumelela ngiyaxolisa umuntu omdala ngiyaxolisa excuse umuntu omdala excuse bengicela nje sinikeze Mr. Jones bethi ukukhuluma naye kancinci yabo mhlambe ngeke si understand ngoba kusesenama camera bazoxoxa naye man to man. Yeah angithi sinayo yonke proof qha sifuna nje eyikhulumele ngomlomo wakhe so that we can have evidence eninzi la ecamereni yabo angithi sinayo evidence yokuthi vele nayi iyabonakala i-account number ukuthi yakhe le wathumela ku deposit yebo nale phone number lena ubeka ifake ku Facebook simfonela ngayo nje iringa kuyena ngithi yebo so meaning is the guy lo esimfunayo. It's just that isifuna umkhupha lobuqophololo bakhe senzela nabanye ababhekelele la ku Jozi Bioscope abayenza lezi zinto ukuthi beyazi ukuthi no matter how sizofika siyithole thina inyani mayingabe siyayifuna yabo. Nantse ke kopa ra mphe tšhelete ka ke gone go utlela ko ntlong ke buisane le monna ka re right ko ntlong ngwana ka re ha ya sekolong next year le go rona le tšhelete o ke etse something ka yona. Oh little it's something ne mama. No skawara no so yenza into right umuntu omdala so sacela nje nina guys lapha emakhaya sacela i2 minute lapha ku Mr. Jones no Mr. G imizuzu nyana ukuthi bekhulume naye ubaba man to man ngoba thina ngathi akasimameli yabo ngoba manje sisaphethe ama camera into esingayifuni ukuthi sigcine sesiya deeper ngoba siyambona ukuthi wenza into wrong and sogcina simlight angeke kholo uyabona umuntu omdala no sizo inyani soyithola yena ozoyikhopha imali yakho. Siyakuthembisa ngaloko yena uzoyikhupha imali yakho and nabanye abantu mhlambe khona obhekelele njengamanje okwewaqolwa ubaba usibhalele nawe lapho usixelele ukuthi nami ubaba ngiyamazi uke wangithathela imali ethizeni so kwazi ukuthi nawe sikuncede yabo ngoba ngiyazi ukuthi akusuwena kuphela mawe yenzile lento yabona ku account yakhe baninzi kabi abantu must check nje le account yakhe siyabona baninzi abantu bebusy ngabo. Guys, how many minutes do you need my good says? Remember kune case kumele siye attend after this. Ngeke sithokolise ikhehla phela ikhehla. Hawu umuntu omdala.
No, hlala. Kwenzekeni? Ubaba ngishayile. Ungishayile baba. Hawu baba, shoot amanga into zakho umuntu omdala ngiyaqolisa ukuthi ngithi namanga. Ngiyavuma Shoot baba. uphosisa into zakho. Bokukulamba baba wami, bokukulamba. Ngamuskena baba. Bangaka abantu obayenze lento umuntu omdala. Bayi-3 baba wami, bayi-3. Ngizomkhokhela imali yakhe lo sisi. Nini masokutheni? Ngizokhokhela inyanga mayiphela baba wami. Umuntu omdala thina sifuna njengamanje angithi wena uqola abantu. Akinayo baba wami. Awunayo? Anginayo manje baba wami. Ke batla kaofela ke batle di-one because tšhelete o ke ya nidega ke kopa yotlhelele ke kopa e feletse please ke kopa e feletse ne usikupa ukuthi lo mkupho lo ukupayo ngeke uze uthole la kuthina. Ngizamubhatala ntatwa. Uzampatala. Thina sifuna ubhatale njengamanje umuntu omdala. Akinayo la tšhelete. No, kunali bukayi mu accounting yawo. Akina nix mo account itatwa ke kenyetse something. Uhlala nobani wena la eDalatini? Ngihlala ngiyi-1 baba. Oh, kanti scam abantu ngoba uhlala ngiyi-1. Ngihlala ngiyi-1. No, samba naye lo e-police station mama, samba naye nje. Please take his jersey. Thatha ijezi lakhe futhi lele beligcokile, samba naye lo. Uzolidinga phambili ngoba kuyabanda la uyakhona. Uzobhatala nini? Ngizobhatala inyanga mayiphela baba. Uzobe usuyithathe phi? Uzoskema abanye kuqala. Angeke ngiskema abanye baba. Ngicela icolo abantu abadala. Angithi uhlala uyi-1 la. Askiza. Kwamba baba. Okay. Yazi sokwenza kanjani umuntu omdala? Ngoba wena uzobe uhleli la ohleli khona endaweni la ubhilonga khona. Sofaka abaqashi la abathi every month bazobhatala imali kumane until iziphelele. Manje mina ngizohlala kuphi baba wami? Kunendawo yakho ekufanele ukuhlala abantu abafana nawe wena umuntu omdala uyangithola. Ngicela icolo abantu abadala. Hayi uxolo kumele ulicele kunabantu kumele kunabantu kumele ucele uxolo kubi. Yazi uxolo uzolicela kuphi? Ebanganini bakho labo yakubo phambili le. Ya ngoba kunama colleagues amatsho osazodilibana nabo empilweni uyangithola. Ngiyakuthola baba. Ngicela please lock that side G. Yeah, please lock indlu yakhe. Umake sure ukuthi shiya kulokhiwe la. Sazobuya sizofaka. Ngiyazi khona abantu abafuna ukuqasha. Mangabe ufuna ukuqasha lapho wena mbukeli nayi indlu is available siyayiqashisa thina ku Jozi Bioscope. Mangabe kunendlu ufuna ukuqasha nje ufuna uzohlala kakuhle ukuze sibhatale umama lo samba naye umuntu omdala. Mr Jones ngicela ukuthatha put him inside the car. Put him inside the car. Mama wozela bengisacela ukulungisa something. Hey utaphatala yini tsama umdala unje hayibo kanti lo muntu omdala. Yes. Ho umuntu omdala bheka uthe ma kunento bengaunderstand uthe no baba na 2 years in chatile meaning all this time benisajola besisajola besisajola siqala ukujola sine 6 years sisijola mina no baba so after 6 years leyo bese uyangishada sina 2 years sisemshadweni. So ubuye unomntana wakho emshadweni ngoba ngizumention ukuthi unomntana oye university. Nginomntana oye university ngize naye emshadweni baba. Okay bengifuna ukucorrectisha lokho angifuni ukuthi siconfuse ama viewers wethu ngoba labantu babheka ukuze sibe la is because ngoba bafuna ukubona ukuthi Jozi Bioscope isebenza okungakanani yabona umuntu omdala. So ngiyacela mina uma ukuthi ungangilinda lapha emotweni ya sihamba naye lo ma uzokubhatala yona imoto nawe sihamba nawe ma angithi wena i-proof yonke iphethwe wena sifuna ukuthi masifika le police station bazi ukuthi wena lo lento iyehlele wena yabo nefone yakhe sodila nayo ngicela ungilandelele nje labo bhuti lapha ngizonithola Mr Jones I'll go with another car ne you'll travel with that mgulukudu mina ngizohamba ngenye imoto it's fine ngizohamba angazi ngizohamba no G ngizohamba no camera guy 1 la. Okay guys ngoba niyabona sifikile ke sokwenzakele lento eyenzakele ubaba uyabona nje ukuthi uthi about 3 and mina ngiyazi abantu abakanje badile nabantu baningi abantu sazovula nje ifoni yakhe siyiphenye masifika ngaphambili sibone mbukeli ngithe nayi indlu mangabe ufuna ukuqasha nayi indlu is fully open nje uzotholela indawo yokuhlala ubuye uzoqasha yonke into ibe mnandi uyayibona nje isesentsha ukuze sibhatale imali kama mangabe unenkinga wena mbukeli lapha emakhaya ungalibali na ukuthi usibhalele Jozi Bioscope.co.za ungalibali nokuthi sifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku Facebook sikhona ku YouTube sikhona ku TikTok most of it all guys ngicela ningalibali ukuthi nicofe usubscribe nishare nama videos wethu ezizokwazi ukuthi efinyelele kwabanye abantu abadinga usizo le Jozi Bioscope kodwa bengazi ukuthi balifumane kanjani. I love you guys and I see you on the next episode. Tasha